Ja sam Ivan Brnabić, kao dijete od 6 godina sam slušao njih, svirao ga je Ivan Brnabić Lucijin i to je bilo prije 120 godina prije su pričali da je on još prije svirao taj njih i ja sam to onda nekako se zaljubio i počeo sam ja to svirati. A ovo se je proširilo, ima ga recimo na Rabu, ima ga na Pagu, ima u Istri, ima na Cresu i tako dalje. Toga ima puno i po Dalmatinskoj Zagori. Ljudi to sviraju. I sad ću ja pokušati da zasviram moju pjesmu. Ovo je od janjike kože napravilo. Ovo mi je napravio tamo iz Dalmatinske Zagore, a imam još dvije, jednu istarsku i jednu Ivančan je Ivan napravio iz Valuna Deželjić. Ivan Deželjić. Če mi napravio. Tako da imam 3 ove biračice. Lipo. I kada ti sviraš to za? Koje godine sviraš to? Pa je jedno 10 godina. Okej. Jedno 10 godina je sviran, ali problem to je jako, kako bi rekao, piski jako delikato. Jako delikato su piski. Piski su jako delikati, znaju se pokvariti, a treba znati kada trstiku požeti, koliko se treba šušiti i napraviti. Ja sam piski delam, ali ne mogu, trebam znati kada bi je treba posvetiti i ja i nemam ove trstike ovdje, kada bi je nabavio. Jedino u Istri ima. U Istri ima i u Istri to ljudi delaju neki profesionalne ove te piski.